جبو نبزی هلبجارتنی بگرن موی جاره جی بری خدا هرما چولکی چیولکی آنگو چپخ چوره اف هرم ده دیروکا کرده دا جیهکی گرینگ دگره مالوانیا جدو دامزراندنا کوماری را مالوانیا سرهلدانا یکمین دیگه سرهلدانا سال 1925 یا شیخ سعید دماکو گلا یکمین 8 سباتا سال 1925 دا لپیرانی دتقه شیخ سعید بری خود ده وی هرمی گلی دارا هنه باجر دگرن و رادستی شیخ دکن دورا یه چپخچوری چپخچور و گاوه نافچه یه دورا دبه باجار ده سال 1934 دا لی جبر کو ویدره مالووانی یا سرهلدانا یکمین کریه جبوی روحی خلاص بکن پرگال جی دو شکستنا سرهلدانی دکوه ناف لوو تفگره جارا اول ده سال 1927 دا دبن فرمانداریا مصطفی مغلالی دا تفگره که کمکجی ده دست بکرن گندا به زندی آواد شویتینه جبروی کو گل حرمه جوی سالی را دبشن سالا شواته لی او روح تجار نامره ده سالا 1991 دا کرد به لیسته سهپی تبلی هلبجارتنا گشتی دبن لی چولگی جی ابراهیم اینجا درسون وک نامزد نشان دادن ابراهیم اینجا درسون ده هلبجارتن لی جبر کو جبلی بندا و ولید بندا و باجر دا نکارن ابراهیم اینجا درسون بشینن مجلسی جدوه ده سال 1990 نهاندا کرد جارا اول به ناو هدپی تاولی هلبجارتنین هرمی دبن او شاردارین یکمین دگرین یکشی یا چولگیه اره او روحا تجار خلاص نابه هری داوی هلبجارتنا 2011 دا به نامزتین سر بخو تاوی هلبجارتنین گشتی دبن و ادریس بالوکن لور ده هلبجارتن جویشون داتر قط دمکی به وکیل نامینن کرد ده چولگیتا روژا ایروهین 14 گلانی دا هلبجارتنه که امی جی چولگی گوه بدن دنگی چولگیان حلقا چه ده فکره حیات بالغی هم خوازه دیشم یکیشی به ایشالا این دو هفت دردخه امودا میوره اندرمد yani hiç çare millet olmuyor. Allah yardımcı inşallah ana yani haya eşkin seva خير خوب بزون madem ki en kadar endrum o seva iyi خير خوب بزون yani bunu oya خوب بدین کی ولا قوي ما هذا بقى ها هذول اخوه وحق ببو و düzen ببو و herkes حق راضی ببو و zulüm çini bu و haksızlık çini bu و herkes براتي و herkes براتي و اینا خور yaşamışım herkes و حق راضی bu herkes و saygı bu mecbunu و adalet ve ilahi adalet herkese lazım. جبوی هلبجارتنی یعنی
ev dev çarday mehe yani geleki evke pür önemli ve çarday mehe de inşallah helbjartene ki de evi geleme evi ser bikeve zaten şu AK Parti nemayı AK Parti ile bingoli hemen yani işki nekiri kar ki nekiri hatta ni iro bağlığı her tiştek bağlığı çebiye millet fakire millet perişane o helbjartene inşallah evi HDP evi düdyan bube yani gel isal xadayı ser partiye inşallah emi büjün evi HDP isal ser bikeve ji boy gelan ji boy geli Kürt evi milleti ser bikeve İnşallah yani aborici muzanı yani tiştik ne mayı millet perişanı tiş bağlığı bir şey bu millet her pazarı tümezedeki ne kar tiş gibi yani verdigerin mal perişanı millet. Rewşa welat vê gavê bi me hinek baş dixuye bi rastî em hêvîne gelê me îja ser bikeve bi xêr em car jî gelê xwe hêviye dikin ki û gelê me şiyar be dema roja pavrekirinê ji wê rojê ku û namzetê me nedizin ev ya pir girîng e ku reca me ji gelê me ye gelê me ser vê tiştê gelekî şiyar be û ser sandoka hetanî roja teslim bikin bira pir şiyar bin reca me ji gelê me viyaye û ez bawer dikim em vê carê ser bikevin serketin ji bo hemû gewlê Kurd heçî gelê وشو كان حبي يا قل الخانه Jeheviyê me pir mezin e ji Bingölê da edibim ez her halde du heb em derdixin yekê ji wana ev rast e gundara bigir heta car gişk ana parkê uyanmış bunun zanin Hêviyê me îja gelek mezinin rewşa gel a aborî gelek tengasî heye gel nikare zarok û malbatê xwe ra non bibe tengasîkî mezin li her derê çêbiye ez bawerim îja çewlik jî dengê xwe bela bike ez bawerim du hev milletvekiliya jî îja em bivin stranekî ha bi kurtayî ji we re bêm ji çewligê vî dengê xwe bişin her şeyê me gudarî jî dike ez çewligê silavê germ ji tevayara jî divêm ê televizyona we gudarî dikin li çiya ewrê reşe lê dayê navçam kanî reşe ê eslê xweşbîr kirî lê dayê ew her dem rû reşe ji bona gelê arîn lê dayê xelîl her dem bêje natirsim gef û pirsa lê dayê wezrê kax dimeşe serkeftin ji we û gelê Kurd re çewlik bi zozanên xwe çiyayên xwe kanî û golên xwe navdar e ji ber wê yekê jî ji bo xwedîkirina sewalan cihekî pir taybet e lê mixabin li gorî salê berîn êdî sewal nayên xwedîkirin gundî gunda da nemane li gorî lêkolînê bi salê 1940 da çewligî sedî 6 li bajêr dijîn sedî 94 wî li gunda dijîn roja îrohîn ji çolikiyan
سدی شیست ششوی ل باجر دجین یندنی گندا لی مخابن اوی گندا دجین جی سوال خودی نکن ve calet yani jiber ku imkanı fakiriye kes nikare yani yemeği alıp evi bugre jiber vi insana hamiya terk kirin beri xudan bajaran ija imkanı wantune vengere gundan jiber ku fakiriye ben her tiş bahaye merik nikane to adikari ki bike tutiştekiş xora çe bike abori kiş xora çe bike jiber vi ba yani hayat vada zede baharlık ne biya ez bavarım herkesi evi vegere gundan evet disajı ve ki beri hayvancılık bıkrana. Ağır bir evyan yani bina belini neydi mi iyice tişteki değişik şey bebe. İyice tişki şey bebe. Vek beli seçimi beli nebe. Vek ne beli nebe. İdviyan da iyice tişteki de şey bebe. Ve partiye de evi ki zede bekir. Millet yani Kur'an-ı etmizde kim lomaz bejim ve ver khuyayı. Ver khuyayı ko isal değiş bebe. İnşallah değişir. Ez tuzan aziz dedim ki, ime medabede emi bizim inşallah, ami tevyon tevabne mi derval. هفيما مزا از مرف کی دینم عقل متنه ekonomiya me pır paşa pırında dizi tünne namussuzı tünne frotun tünne millet soymuşkirin tünne ihale frotun tünne tefahüm kırma koçe eğer aklımı tamam mı ne de aklımı tünne adedi mi bırakıla mı froşa ekonomi terakoya ekonomi pırında sarraftı yani dünyada en sonuncuya en sonuncu bir hafta ekonomi çiğ icatı vom milleti med perse evet bingole perse deje ela ma bide kom avay eğer ravşa bingole disa dünya amdı ben esisyon da akıllı hep gücüne de akıllı tüne verej bide yaru amadana bawari joshu kana bi ya gel khana اره یاکو میرو به گوه خو بهیست و جاوه خود دیت چولکی جبو هل بجارتنا بشه روژه خودان بریارن یه دسا برسه وکه دیروکی بدن جه سه وکیلان دو یه جه پارتیا جب آ کسکان درخ